لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في العقبى ولك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. شارع برودرة سيستا فريداغ في سناكت جهاد مع النفس أن يرى أن أربرشون شاب متسايسل إذا فيسكال سناكا أو يرى جهاد فور أندرة مساي فول أندرة أن يجاهد نفسه لغيره إكموت أندرة أن برشون سكال يرى جهاد مساي فور أندرة برشونر وابتر ده وانسات في أرمنسكر شارع برودرة Mennesker vi ser på hverandre, vi lærer fra hverandre, eller vi smitter av og til. Hvordan sykdommer går til andre, også noen moraler, noen ting som vi gjør, vi kan smitte hverandre. Av og til vi lærer gode ting fra andre, eller dårlige ting fra hverandre. Vi trenger å kjempe mot oss, mot seg selv, for å bli god bilde for andre. Det som vi ønsker å snakke om, kjære brødre. Dessverre vi som muslimer, vi blir litt svak. Vi tenker ikke på andre. Vi tenker ikke på de som rundt oss. Vi tenker bare på seg selv. Og vi sier jeg skal gjøre det som passer meg, og det er bra for meg. Men ikke tenker på de som rundt deg. De ser på deg, og hvordan de skal se på deg. Kanskje de kommer etter deg. Kanskje du en eksempel for dem. Kanskje de sier, ok, hvis han gjør den, vi skal gjøre. Hvis han gjør ikke, vi skal ikke gjøre. Vi må tenke på den, kjære brødre. Av og til vi trenger å gjøre noe det som riktig, det bra, for de andre ser på oss. Skal tenke 2 ganger, ikke 1 gang. Noen ting vi gjør for oss, for seg selv, noen ting for andre også. Tenk en person far eller mamma, mor. Og de eksempel i hjemmet. I hus, de eksempel. Barna ser på dem. Ikke glem for barna. Beste eksempel far og mor. De ser på dem. Hvis far og mor tenker ikke veldig bra, og sier ok, vi skal gjøre den, det greit, den tida barna skal følge dem og gjøre samme feil. Og den tida skal si ok, hvordan de har lært den? De har lært fra far og mor. Vi trenger å bli ærlig person, riktig person, fordi barna ser på oss. Eller våre naboer. Eller en kamerat på jobb, eller andre person som kanskje vi en eksempel for dem. De ser på oss på grunn av dem. Vi skal være forsiktige 2 ganger, 3 ganger, kanskje 100 ganger, for å ikke bli dårlig eksempel for de andre. Og spesielt vi som muslimer og bor på et land, kanskje 95 personer ikke muslim. 95 personer. Du blir eksempel for islam. Når de ser på oss, de som ikke muslim, de sier, ok, islamen sånn. De sier ikke, han heter Ahmed, han heter Hassan, han heter Shu eller Buvader, de tenker ikke på den. Ok, han muslim. Den tida vi må tenke, ok, det som jeg gjør, hvis det feil, folk skal skrive minus i islams side. Ok, det bra eller ikke bra, kjære brødre? Hvis vi gjør en feil, og folk skal skrive på islams side, ok, islamen sånn, muslimer sånn. De tenker ikke på personlig. Kanskje i hjemmeland, eller andre land som 95 personer muslim, kanskje normalt, ingen tenker, men her, ikke sånn. Våre kvinner, våre barna, våre eldre personer, våre ungdommer, vi må bli veldig, veldig forsiktige. Det som vi gjør, uansett hvilken jobb, hvilken yrke,
Vi må bli veldig, veldig forsiktig folk ser ok, islamen sånn, muslimer sånn, på grunn av dem, kjære brødre. Vi har ikke sjans å gjøre feil. Vi har ikke sjans å gjøre det som vi ønsker. Flere av oss, kanskje vi gjør første ting, det små ting, men etterpå små, til sist blir store ting. Eller til sist blir en tradisjonell, en ade som vi sier. Ok, og første person som har startet den, han skal være største feilene. Sende sunneten hasana og sende sunneten sayyi'a. Det som islam sier. God eksempel eller dårlig eksempel. Tenk på den, kjære brødre. På grunn av den vi skal gjøre jihad, for de med oss, vi skal presse på våre nefs, vi skal si, ok, du skal gjøre den. Kanskje av og til noen ting det greit for oss, kanskje det halal også, men for å ikke bli dårlig eksempel, vi skal ikke gjøre den. Vi kan ikke bytte halalen til haramen, men av og til vi skal ikke stoppe å gjøre en ting som halal, for de andre personer kanskje de skal gjøre haram. Tenk, to brødre, en av har god penger, og andre person har ikke penger. De som har penger så mye, kan gjøre en bryllup eller andre ting for barna sine, skal bruke masse penger. Fordi han sier, jeg har god penger, jeg skal gjøre sånn. Hans bror har ikke penger, men det brødre. Hans barna skal si, pappa, ok, din bror brukte så mye penger, hvorfor du gjør ikke sånn? Hva skal han gjøre? Kanskje skal få lån fra banken med rente på grunn av og barna ikke snakker, fordi hans bror brukte så mye penger. Det betyr at vi åpnet veien til vår bror for å gjøre en feil. Kanskje dere sier, ok, hvorfor han følger sånn, eller hvorfor han gjør sånn. Vi mennesker, kjære brødre. Vi ikke steiner. Vi ser på hverandre. Damer snakker, barna snakker, de sier til sist, vi gjør det som de ønsker. Kanskje det haram eller det feil. Vi kan ikke stoppe dem hele tiden. Men hvis vi hjelper hverandre og prøver å bli et godt eksempel, den tiden Allah skal gi to belønning for de en ting for oss, og andre ting vi blir et godt eksempel til andre. Ikke glem den, kjære brødre. Vi skal gjøre jihad med oss, for å bli god eksempel, god bilde for islam og for muslimer, inshallah. Eller, vi skal få 2 ganger sayyi'a som vi sier, skilt. Inshallah, vi skal tenke på den, og gjøre jihad med seg for å bli god bilde for islam, for muslimer, inshallah. قالوا برايد مسلمان حفتات شوي ما بحث كلمة أقول جهاد إنسان بنفسه خرا جهاده كما أقول جهاد مقامك مازنه جهاد بنفسه ردها مازنه لو رت نفسه خود تيني سرية راس جبونك جهدارية قانون خده بك إنسانك يكون نكرب بنفسه خو أو إنسان نكرب جيرانه خوجي نكرب شيطان نورمال جي نكرب كافراجي أولا قرأت تقول نفسه خو جهاده بكي نفسه تا أمر قانون خده قبول بك في حفتي أما بيش انتسا بنفسه خرا جهاده بك جبون إنسان در دورته نلهم بروان شاش فعم نكن جهاد بخرا بك جبون خاطر وان نلهم بروان بوان را شر نكه معنا فيها چه قالوا بسلمانا ام انسان ام تماشي هفتكن ام جها فيري تشتاد بن دحب هوالي هبن يك جيا كي فيري تشتكي دبا ما ظنوا بشوك جها فيري تشتاد بن ام هين دبن ده علم جهاف بلاك ام انسان ام جها فيري تشتاد بن وی وقت هانه ام گرد گل نفس خو جهادك مازن بکن شرک مازن بکن نفس خو را بیجن تبتنه ننی در دورت انسان هنه اوان انسان تماشا تدکن تجبون وان انسان تشتكي بقدر قيمته گرکو ام تشتكي شاش بکن تشتكي حرام بکن تشتكي خودجه حس نکری ام بکن وی وقت هانه ابي دورا ما تماشا مدکن لدوی فلان کس وها کریه مخابن مع الأسف قالوا بسلمانا ام إيرو كتنا زمانك مسلمان ما طيبتي ام مسلمان سر خبج لو ام مسلمان الأمة إسلامنا ام خبر بتشوكو بقيمت بدينن ام دبيجن دم تشكر هاي كاسكي جمنينا او إنسان يكو بيجا از بقيمت مش خون بقيمته وهانينا خو بقيمت ندينن خو بتشوك ندينن ام جرا خو بقيمت بدينن ام انسان مازنن انسان بعاقلن جراني كما هي بريا هر تشتي خدا انسان بقيمت چه نكريا
ولقد كرمنا بني آدم خدا بجمع إنسان بقدر قيمت كريه تماشي خب كن از إنسانك أبقى بقيمتهم عجبا أبي دورا من جند به زاروك به ظلام به هوالت به برايت به او دماغ تماشي حالت كن عجبا اشترت بجن چه عجبا چه قصة تأثيرة تل سروان هي باندورة هي جبير وانكن ام انسانن ام جهب فيري تشتاد بن چو اكو چند سال بره نخوشینا کرونا درکه دگو سمیته یعنی جی انسانا در باسی انسانا دبه اخلاق جی وهایش بیر وانکن عدد جی وهانه انسان جهوال خو فیر تشته پاک جدبه تشته خراب جدبه اوی قط بیر وانکن گاوا کو وهایه انسان تماشای مدکن خصوصا اوی کدیو باون و مصیبت اما ان مازن جی اوی ام دیو باون ام خو به قیمت دینن ام بجن دا زاروک هم چتکن کیف اوان زانه حال بو کی نو هایه علم زانن دبیچ گلو مسلمان علم دبیچ زارو کارا گدید ماله دا ان قهرمان مازن دیوانه باوانه تماشا دیو باو خود کن جزارو کا سوال بکی دبیچ ان بعقل دیو باو منن ان زانا دیو باو منن ان بقوت دیو باو منن دیو باو من چه بکن تشته راست کن مادام کو های گلو جماعته گرام بنفس خورا جهاد کی بکن جبون خاطر زارو که خو جبون جمع تشتی خراب فیر نبن باف چخاره بکشینه زاروک جی چخاره دکشینه تجه سوال که لباو می چخاره دکشینه دایک لمیج نکه باو لمیج نکه زاروک جی سستنج لمیج دا ایدیر باو ملمیج ناکن دایک اگر سری وکری به جلیونه جلی اسلامی بن کچکاوی تماشه باو دایکا خود که باو اگر لمیج روژی نکه حیله و دزی و شیطانی بکه زاروک جی باو خود در باستر دکن سیستما دنیای او انسان جانت که پیشیه باوی خو جباوی خود daha خرابتر دبه یعنی باو که دست به اولاد جباوی خود دستر دبه کلمه که وزانن گرچیه گرک کلمه که دبه گر گوتیه باوی من وصیت لمکریه گوتیه تبکه بینا و می خلقی حتی چل حبی گرات بکشی یعنی گوتیه وصیت باوی من چل زیدوی میرانی امنه انسان جی وکا باوی خوش باوی خود زیادتر که جارنا جبیر وانکن اولاد و تماشای ودکن آخافتنا و خوارنا و جلی و مشا و اولاد مجمع فرد بن دایک و باف گاوا کو اخلاق و ادب و انتشتا کی به اولاد جوان فرد بن جبیر وانکن امام مزگفته جماعت مزگفته براید مازن ام بکردیا خود بجن روسپی پورسپی جنو اوزلامی که عمره وان مازنن مازن دولتا اوانا 10 جارا گره آگهدار خوبن لورا ملت تماشای واند که جملت را وکا رهبرانه اویا گره ام قبول بکن حقی متنه که ام بجن امام سربسته چود که برابکه کلمه که نوا کرده دا مشهور کرنه دبجه گهداریا امام بکن آخافتنا ولی وکا کرنه امام نکن اف منافقتیه امامه کی وهابه منافقتیه کیجا جمجی ام خبردان راست بیجن لی ام تشتی خراب بکن اف منافقتی کیه اف نراسته اما چوا دکارمن تأثیر اخو الهف بکن اولاد ما چوا راست ببن جیران ما چوا راست ببن ملت ما چوا راست ببن قوم ما چوا راست ببن راست نابه ام جبوني كود كارمن تشتكي بخير بكن قال ام راست بن لورا اي دورا ما تماشي متكن مزني دولتي كود دزبه ملتي ويش دزه مزني عشيري ظالم بعشيراوي ظالمه مزني شركتي اگر كو خاين بشركتي را كاركر و عامله وانجي خاينن جبير وانكن او جرج هر كسي درستر به كلمه كب عربي دبجن قالوا مسلمانه دبي اذا كان رئيس القوم للطبل ضاربا فما على الصغار الا الرقص دبي مزني عائله اگر كل دفيخه دف زانچ نو دعوت دليتخن كبابي عائله دفيخه زاروك جيب رقصن ايغوفن بكرن دعوت بكن يعني ابيكم مزنن ابيكم ام رهبرن ابيكم ملت بشعبك بقدر قيمتها ما شمتك ام خو بقيمت بكن ام دزيه بكن ام ظلمه بكن ام لمجنكن ام قدر قيمت جلي خو نظام بن شكل سيماي ما شكلك خراب زاروك ما يجاوبكن ون گوهر زانچنا گوهر ابيكتن گوي خو اگر باف گوهر تخه گوي خو الهي جواب يعني ايجا دايك اگر خروط بك كه چاوي جواب ك مزنه كي اگر كو بقيمت بابيدي جواب ك جبير وانكن جارنا ام گره هنكي تشتاتخن بن بيه خو بجن چنا بعيبه
از إنسانك ناس كريمة از حجي كيما از صوفي كيما از إمام كيما از شيخ كيما از مزني عائلة كيما از محله خدا إنسانك بقدر وقيمتم لازم از دجار آگه دار خوبم. اما مع الأسف امكتنا زمانك هر كس بيجه هما از شعب خو بقرم من كس كي نديد تبديني نديني مسألة نابة انا شعب خو بقرم از بيجم كس كي نديد چه نابة هم ددينن از شعب خو بقرم جي هر شعب وبكرية شعب والسرمنة يا بزانبن هلا ام مسلمان كلمان دولتي غريب دجين دولتي كم ملتي اقتصادي نوت وبنج نبسلمانه شعب خو فكن هر كس آگه داره ويا كيماني كي بكن حيلة كي بكن غلطي كي بكن ملت بجه مسلمان وهانه مسلمان وها كرنه كيج وقبول كروجا قيامته پیغمبر بقركوا بقرا عليه الصلاة والسلام والله پیغمبر بقركما يك بيك بقرا يا ربي افانا امتها مبون ولكن من بقيمت كرن متشعب ملت درش كرن ملت زانكركو اجي وهامه جبير وانكن جبون خاطر في پیغمبر هانه به جبون خاطر في دين هانه به ام جانا گرا وكن وقت چيا بسكن پرد چه جهنم پرکری سر مدشه برا سر مبش اما شرف اخلاق ناموس دين ایمان براوانه هر الهوا بمینه برا اف قیمت بن جبون شرف اخو پرد چه برا هره عفرم جوی انسان را جبون ناموس و شرف اخو بپارزه پرد آویجه عفرم جوی انسان را عفرم جوی انسان جبون ایمان اویج دستی و نچه پرب که قربان عفرم جوی انسان را قالوا بسلمان اجبير بانكن شعبي هر كسل سرويه دنيا عالم تماشا مسلمانات ك ام مسلمان جي قرا دها زيرك بن دها بعقل بن دها باخلاق بن دها بتربيه بن بالنفس اخرى مجادله بكم ملت تماشا منك جمعين تشتي حرامي نبا مثلا تشتي بتشوك جوارا بيجم دعوتي ملتي مدى دول يعني دعوتي ملتي مدى ابي ما يزنگين پركي زياده صرفتكن جيران وان اقرباء وان فقير تماشات ك پریویتنه مجبور اوجی گرت تشتکی بکه جبون دعوت لایق و کچ اخو اوجی بقدر و قیمت بکه قیر بکه ایت وای بوی رهبر جبون وی انسان هانه بنفس اخورا مجادله بکه بجاره پری من هيا اما پری برای متنه پری جیران متنه عیبکو از ببم سببکی کو برای من رابط دزیه بکه یاجی هر پرکی فایز و رنتبینه عیبش مرا حرام از گناه وی تشتیانه بکم یاجی هنک مصرف دی چه دبن جنازه چه دبن تشتی وکاوی چه دبن هر کس برا بیجه از بتنه ننم در دور من انسان هنه براج من فره تشتی خراب نبن فره تبرقه بش تپیروز مبارک به اما بفی پره هانه نبه رهبرکی خراب بفی پره هانه مال ملت خراب نکه کپشت 20 ساله ببه عدتکی کلترک مازن داوی هر کسی لعنت التبینه بیجه مالاوی نه آوا خودشه نرازی وی تشتی هانه دست پیکر ام دکن ناکن ایرو انویا نکارنش ناوا خوراکن هيفي ورجامة أبا قالوا جماعتي أم ببن رهبر ببن إنسان بقدر وقيمات ملت تماشي ما بكي بيجا عفرن واناكم مسلمانا أب آياتك ما خواندي خدا بحث أهل إيمانت كه خدا عالمي دبيجا وانا دعاء كدبن يا ربي أولاد صالح بدي ما أولاد ما ببن رهبر جبوني إنسان صالح رهبر جبوني صالح شبير واناك نا رهبر دزا نا رهبر ظالما للمتقين إماما متقين خدي إمامن أبش خدي ترسن برا ببن ماموستاي وان سيداي وان إمام وان مرشد وان رهبر وان كي خو بشوك بدنا بشوك دبا كي بيجاز عبد خدا ما از مازن ببن خدا عالمي مازن كه إن شاء الله أما هنا كي خدا بفكرن بنفس أخرى مجادلة بكن جبونك أم نبن رهبرك خراب لهم بر ملته خدا في عقل وفهم وفراسات هاني بدما إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم على رسولنا محمد إمام الأنبياء والمتقين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله في حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه أبا داود والإمام الطبراني أصلحوا رحالكم لقوم يقول هذا الكلام الرسول أصلحوا رحالكم أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كالشامة في الناس صدق رسول الله فيما قال شار بردرة بروفة
en grupp sahabe skal reise til andre plass, profeten sier pass på dere. Den tida var kanskje hest eller andre ting, nå vi har biler for eksempel. Pass på deres bil for eksempel, og deres klær. Pass på dere, bli veldig, veldig forsiktig. Og når folk ser på dere, sier ok, han er muslim. Blir litt forskjellig på beste måte, ikke dårlig måte. Shame, det betyr svarte prikker i ansikter av og til. Og det ser med en gang. Hvis en person har litt lyst ansikt og har svarte punkt, det ser med en gang. Ok, det er han. Profeten sier dere må bli sånn. En person ser på muslimer, ok, muslimers lukt, muslimer krar, muslimer jobb, skal bli veldig, veldig en ting som folk ser. Ok, han muslimer gjør sånn. Men nå dessverre, av og til vi sier, ok, hvis muslimer gjør, det er feil. Muslimer er ikke ærlige på jobben og tingene som den. Vi skal bytte den meningen, inshallah. Inshallah. Beste ting skal muslim gjøre, inshallah. قالوا بسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبی گروه کی صحابی بچونجی که پیغمبر جوانا گو آگاهدار خوبن رحال وی وقتانه عم بجن کاروانه وان حسب وان انا تقسیم سیاره نه دبی وان باش بکن برا پاقش بن عربی و سر ایراز بجم زمان انا عربی و برا پاقش بن بین اخوش وره چوب گمار تداتنه بن جلی و برا پاک بن دم اکو ملت تماشی و کرد ناوا ملت دا وکا شانه کی بن شانه متزانه سرچاوی انسان در نقطه راش تنه بچکی وقتی که سرچاوی انسان وجه انسان سپیبه بشکی و کریبه نقطه راش دیاره در حال گازید کن یعنی او قصا انسان پاک بن انسان راست بن انسان بعاقل بن انسان بادب بن دناوا ملت دا بر هر کس بجه اویا مسلمانه یعنی کار ما خبردان ما بهنا ما جل ما برچعبابه یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مراد بجه آگاهدار خوبن تماشای ملت بکن ملت که تماشای وکر براتش تکی بقدر و قیمت بدن زانبه کون سمبول اسلامه خدا عز وجل في اخلاقیانه بکنسی بمه ام ببن انسان نمونه انسان رهبر انسان بقدر و قیمت انسان که آگاهدار دین و ایمان اخوه ان شاء الله موابن هذا وصلوا وسلموا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك عملا صالحا اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لأن نجاهد مع أنفسنا وأن نفوز عليها وأن نكون قدوة خير لغيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة